الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerini yoktan var kılıp terbiyelep, nimetlendirip duruşu Rabbimiz Allah Teala'ya iksiz çıksız maktavlarımız, sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız irişip tursaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Müslüman kardeşler, Ramazan ayının derslerin devam etimiz. Bugün sizge bik de mühim bolgan bir temаны sayladım. Umumen olgan vakıtta Kur'an'da hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinde, hadislerinde mühim bolmagan, важный bolmagan, mühim bolmagan ibirler yok elbette. Lakin şulay da kaybirleri bik ayrıca mühim bulup dura. Mine Müslümanlar için elbette bizni en korkutkanı ahiret günü, kıyamet günü. Allah Teala ite ve bil ahireti hum yuqinun. Onlar ahiret gününe çın köngüllerinden ışanalar değil mi? İnanalar değil. Yani Yakın ol, kurgen zaman ışanu. Bizning oldimizda kıyamet gün kitip tura. Mine şuşa kıyamet gününün halleri turunda biraz sizge söylep anlatmakçı bulam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisin Ebu Hureyre radıyallahu anhu kitire. Bu hadisne İmam Bukhari hem İmam Müslim hadislerinin jiyintığında tabalasız. Bu hadis sahih. Kıyamet gününde Allah Teala 7 türlü kişini özünün külegesine alam degen. Allah Teala'nın külegesi bula. Külege dege yani elbette indi bir nicikte dünyadagi külege bilen çağıştırıga yaramay. Ağaç külegesi bilen de, iyi külegesi bilen de, zontikning külegesi bilen de, koy vakitta bulut çıkıp kıyaşını tımалап koya, kıyaştan külegelep tıraşın rahat bulup kite, kıyaş bek katı kızdırgan vakitta eğer bulutlap jiberse rahatlanıp gitemiz. Kıyamet gününde de Allah Teala özünün külegesine de kirtecek 7 türlü kişini de. 7 türlü kişi, yani 7 kişi değil, 7 türlü türküm bula. Onlar Allah Teala'nın külegesinde bulalar. Niçin külege gerek? Onda çünkü ağaçlar, tağlar, iler, bir nersede bulmayacak kişiler kabirlerinden kubarılıp, tirilip çıkkandan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite onlarning islerinde kiyimde yok, hatta onlar sünnetsiz, onlarning ayaklarında yok, başlarında da yok, hem bohmen bir nersede bulmasdı üzleri bilen. Hemmine bular şu halde kabirlerinden tirilip çıkkandan soň barlığı cemaat kıyamet gününün devam ete turgan sıroğu 50.000 yıl. Siz cemaat göz aldına getirip karagız. 50.000 yıl. Keşi mınarga ışanamı, ışanmıyımı, yani koy bir köp tatarlar, men Ruslar turunda aytmayım, köp tatarlar Allah Teala'larga tevfik bersin, iman bersin, hidayet bersin, indi köngüllerine iman nurun salsın, öldün de bittin dep aytalar.
Yani bitti. Anın cevabı şol. Öldün de bitti. Allah Teala yok. Öldün de başlanadı. Allah Teala ite öldün de başlanadı. Ölgen vakitte kişinin gözüne ferişteler körüne başlıyor. Allah Teala ite hatta ayeti var. Hal yanzuruna illa en te'tiyehumul melaike. Alla alarga feriştelerinin kilgenin kitelermedi. Ferişteler canın alarga kilgen vakitte bütün ateist, bütün materyalist, bütün ise ışanacaklar. Allah yok, ahiret yok, Kur'an ders tugel digenni bittinesinin gözlerine ferişteler körüne başlagaç, bittinese de ışana başlıyor. Lakin mında indi bir nindi faydası da yok ışanına. Işanmışa bir kimde gitmiyor bu dünyada. Lakin mene hazır kirek. Allah Teala şuna göre ite lem tekun amenet min qabl ev kesebet fi imaniha hayra. Eğer de oldu iligirek ışanmagan bolsa hem ezirlenmegen bolsa iman kitirip ışanıp şu imanın izgi ameller bilen bayıtmagan bolsa ahiret gününe ezirlenip o vakitte bir nide faydası yok diye Allah Teala ite. Niçin külege degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi anladık, onda jir tip tigiz bulacak. Hem kişilerinin bir neselerde bulmayacak, kişiler yalangıç bulacaklar barısı da. Mine şuşunda bir gene külege var, külege. Biz anın nindi külege ekenligin göz aldına getire almayız. Lakin ol Allah Teala'nın külegesi. Lakin men misal getirdim indi. Külege kirek bulacak ol vakitte kişilerge. Niçin? Çünkü Kıyaş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite şunun hatlı yakınayır kıyaş bula. Kıyaş yakınaya şunun hatlı katı. Hatta kişinin baş üstünde onun yiraklığını etken 1 mil yiraklığında 1 mil yiraklığında bulacak degen. Göz aldına getirip karagız. Kıyaş bizden hazırgisi vakitte galimler aytığı boyunca 150 milyon kilometre yiraklıkta. 150 milyon kilometre yiraklıkta bizden. Eli jeynin kızığında biz çıdıy almayız. Zontiklarda kaplayız. Hem başkalar çıdıy almayız dünyada vakitte. Kondisyoner kirek bizge. Prохладительный şunday içimlikler kirek. Kıyamet günde birsi de bulmayalarını. Birsi de bulmay. Şuşu kıyaş ıssısına çıdıy almayca köpme hatın kız çişine hazırgısı vakitte köpme hatın kız çişine islerinde bir kiyimde kalmay. Diyerlik. Ne için şulay yereysen? Cevap. Is-sebit. Allah Teala ite Kur'an'da kul naru cehenneme eşeddu harra. Cehennemnin issisi istirekti. Eli kıyaş issisi gine değil. Cehennemnin issisi katırakti. Niçip tüzersiz? Lakin bu cemaatinde bu mesele ayrı mesele. Kişinin imanı nindi kiyimi şundi cemaat. Mene bunu bir vakti anlatırgam. Kişinin imanı nindi kiyimi şundi. Allah Teala'nın külegesigine bulacak kıyamet gününde. Mene şu külegege Allah Teala özünün yaratkan bendelerini Allah kirte. Mene şu 7 türküm hakkında bizning elbette mında belki vağız yartı saat bulur indi. Tınlap bitirge kirek bu. Qarab tınlap bitirge kirek bu vağızını. Niçikkine qarasağızda. Tiler tilemez qarasağız. Çünkü cemaat bunu bilirge kirek. Şuşu 7 türküm hakkında 7 saat silerge kirek. Yaki onlardan da köbrek silerge bulur idi. Lakin indi men şuşu türkümler hakkında sizge eytip uzasım kile hem biz şuşu türkümler orasından bulurga tiyişlibiz hiç yoğu birsigine bulsa da. Çünkü Allah Teala şuşu türkümlerine özünün külegesine kirtecek. Şuşu kıyaş issisinden saklanır için.
Kişiler tirliler şuşu kıyaş ıssısından. Küçük derecede tirliler. Hem Peygamberimiz ayta bik katı tirliler hem batalar. Şuşu tirge batalar. Çünkü jirge singe hem batalar. Kaybirleri tubuktan, kaybirleri tizden, kaybirleri bilden, kaybirleri kökrekten, kaybirleri menemindan hem kaybirleri menemindan avuzdan kilip bata başlayacaklar. Tınçıqalar. Şunu hatta ağır bulacak. Lakin mene şu jidi türkümge Allah Teala'nın rahmeti bulacak. Hem onlar için 50.000 yıl devam etetirgan gün, onlarga bir gün yaki bir yartı gün şekilligine bulacak onlarga. Birincisi, Sebaatun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Ol kende birinde külegede bulmaz. Allah Teala'nın külegesinden kola. Birincisi, ol cemaat gadil imam diyen. Gadil imam. Yani gadil diyen söz, isimler de var, şuradaki isimleri gadil. Ol spravitli pravitil. İmam diyen ol meçitteki imam dipkine köz aldına getirge yaramıyor. Elbette meçitteki imam da imam. Ol da jitekçi. Ol da halkka yol ko'rsatirge tiyiş. Ol da gadil bulurga tiyişli. Yani bir sene barasın da eğer mesela indi sina yardım etetirgan bolsa, mesela meçitke köbürek yardım etken bolsa, sen onlarga aytırga tiyişli tügülsen, sen bulay da izge kişi namaz okumasan da sen cennetke kiresin dep aytsan, ikincisine yok namaz kerek dep aytsan, bu gadillik bolmay. Namaz bitinesine de kerek. Yani dürüstlükni yaşırıp kaldırıga yaramay. Dürüstlük kıyamet gününde çünkü ol kişi kilecek de aytacak imamga. Niшлеп sen mena haklılıkna etmedin. Meni baxitsiz ettin. Sen aytırga tiyiş edin dep aytacak. İmamın gadil. Bu indi cemaat gadil jitekçi. Jitekçiler bitinisi de gadil bulurga tiyişler. Allah Teala gadillikke çakra. İmam bulmasan da cemaat. Jitekçi bulmasan da gadi kişi bulsan da ide mesela eti kişi yaki eni kişi ol balaları karşısında bitinde ol jitekçi ol balalarına gadil bulurga tiyişli. Bir vakitne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahabe kile ol ayta balalarım bir balama demine bir bülek birdim di. Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem senin niçe balan falan hatli. Sen anı ol bülekni barsana da birdin mi di. Şuşu tigiz ittir barsana da birdin mi? Yok birsine gine birdim di. Şundan soň Peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem sen yaki bütün balana da birige tiyişdi. Bütün balana da birige tiyiş yaki ol bülekini kiri al. Göresiz gadillik bulurga tiyişli. Balalarını da yaratkan vakitte tigiz yaratırga kerek. Birsin gine ayırıp, başkalarının köz altında künleştirip yaratırga yaramay. Gadil, tigiz, karagız Allah Teala bütün nerseni bizning tigiz ittirip yaratkan. Allah Teala ite eden balasın deyim, indi gadil ittirip de tigiz ittirip yarattım deyim. Yani onun küz birisi iste birisi asta tügül mesela kulaklarının da yani tigizligi hem jilkelerinin de kollarının da bitinesi tigiz Allah Teala gadillikni yarata. Allah Teala Nahl suresinde 90. ayette inna Allah ya'muru bil adl di. Allah Teala emir ite gadil bulurga di. Ömer ibn Hattab pravitel halife radıyallahu anhu eyte eğer dedi bir şehirde yolunun tigiz bulmağı arkasında bir diyedi abınsadı kıyamet gününde nik yolunu tigizlemedin diye aytıptı Allah Teala minnet ısrar deyip korkam degen. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu. Yani her bir işte gadillik gerek. Bütün jirde gadillik. Yani ölçegen vakitte gadil olsun. Gadil. Yani sana ışansınlar kişiler. Bugünküsükünde ışanış degen eybir yoğaldı bugünküsükünde. Kişiler birsi ışanmıyorlar. Gadillik bulurga tiyişli. Kişi ışansın. Maşinalarını satalar mesela yaltıratıp kına
Bir vakitni kилеп чыга ул, аның артыннан чиркләре, аның башка шпаклевкалары ва нәрсәләре кыйыла башлый. Яки спидометрны артка әйләндерәләр, яңа дип әйтеп сатыр өчен. Ягъни бу алдауга керә җәмәгать. Бу инде алдауга керә, гаделлек кәдә түгел. Җәмәгать алдауга керә. Аллаһ Тәгалә бик каты булар хакында сораячак. Гадел имамны, гадел җитәкчене Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең халык арасыннан мәхшәр мәйданында, анда миллиардлаган кеше җәмәгать мәхшәр мәйданында менә шушы кешеләрне Аллаһ Тәгалә рәхәтләнеп торсыннар дип үзенең күләгәсенә кертәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гадел булырга насип итсә иде һәр барчаларыбызга да, ягъни гадел, справедливый. Синең ул туганыңмы, синең ул кардәшеңме, күршеңме, яки син ул кешене бөтенләй белмисеңме, син тигез хөкем итәргә тиеш. Туктале, бу кешенең файдасы тияргә мөмкин миңа дип әйтеп, аныңча сөйләмә. Бу мескен бит инде, бу миңа нинди зыян китерә алсын дип әйтеп, аның файдасы, аның зыянына хөкем итмә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер хатынны тотып китерәләр, урлаган. Урлагач җәмәгать кул кисәргә кирәк. Кул кисәргә. Кулны кистермәс өчен шәфәгать кылалар, ходатайство итәләр. Бик знатный бер дәрәҗәле хатын була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аны калдырыгыз, аны калдырмый кирәге чыгарга мөмкин" дигән сүзләргә каршы. Шуңа каты ачулана, кызарып чыга, ачулана. Һәм нәрсә дип әйтә? Гадел булырга кирәк ди. Сезгә хәтле яшәгән ди кешеләр гадел булмаганлыклары өчен ди Аллаһ Тәгалә аларны ләгънәт кылды ди, халак булдылар ди. Әгәр дә ди бер дәрәҗәле бер бай кеше ди урлаган булса ди, аның ди кулын кисмиләр иде ди. Әгәр дә бер мискин урласа, аның кулын кисәләр иде ди. Күрәсез, җәмәгать ничек эшләгәннәр? Бу инде җәмгыятьне җимерә дигән сүз җәмәгать. Бу инде коррупция дигән сүз бит инде бу. Коррупция. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 1400 ел элек әйтеп калдырган. Гадел булырга тиеш. Начальник малаемы ул, көтүче малаемы тигез булырга тиешле. Аннан соң әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Җанымны кулында тотучы белән ант итеп әйтәмен ди, Аллаһ Тәгалә белән ант итеп әйтәмен ди, әгәр дә ди Мөхәммәднең кызы Фатима урлаган булса, мин аның кулын ди үз кулым белән кисәр идем ди." Ягъни кызы Фатима, Пәйгамбәрбезнең кызы Фатима радиллаһу анха, әгәр дә ди ул урлаган булса ди, урласа ди, тотылса ди, һәм ди ул расланса аның урлаганын, раслаганы да кирәк бит әле. Расларга да кирәк. Әгәр ул урлаганы расланса, мин аны ди кистерер идем, кулын кистерер идем дими, мин аның үзем кисәр идем кулын ди. Күрәсез, җәмәгать, нинди гадел. Бу бит кызын яратмый дигән сүз түгел. Әгәр дә син инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә телисең икән, димәк син бөтен эштә гадел булырга тиешле. Хәтта галимнәр әйтәләр, әгәр дә бер кешенең аягындагы башмагы өзелсә, бавы өзелсә, аны тотып тора торган бавы өзелсә, йөри алмаслык булса, бер генә башмак белән йөрмәсен. Чөнки шайтан бер башмак белән генә йөри дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Анардан гына түгел ди, аякларга тигез булсын өчен, гадел булсын өчен, хәтта аякларның да хакын үтәргә кирәк. Бер аякта башмак, икенчесендә ялан аяк булырга тиешле түгел дип әйтәләр галимнәр. Ягъни гаделлек булырга тиешле. Шуңа күрә җәмәгать бөтен эшебездә гадел булырга тиешлебез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә алдагы дәресләребездә шушы гаделлек
гаделлектән соң инде гадел имам дидек, һәм инде калган 6 төркемне калган дәресләрдә, киләсе дәресләрдә узып бетербез дип ышанам. Аллаһ Тәгалә безгә һәр барчаларыбызга да файдалы, хәерле гыйлемнәр насыйп итсә иде. Мин инде теге сериалны өзеп, иң кызык җирендә үзгән сыман, шушы җирдә өзеп, киләсе вагызларында карарсыз дип өметләнеп, иншалла шушы җирдә бүген туктыйм. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да безгә гадел булып, бөтен эшләребездә гаделлек күрсәтеп, яшәүләрен насыйп итсә иде, һәм ахирет көннәрендә вәгъдә кылган җәннәтләренә ирешергә насыйп булса иде. Кыямәт көннәрендә бөтен кешеләр басып торган вакытларында кояш эссесе үзәккә үтеп, кешеләр тирләп торган вакытларда Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәт күләгәсенә алса иде безләрне. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.